I posebno ljudi sama se za sebi, od današnje vidjet ćemo raditi da li će Zeno, Goku i Zeno Vegeta pobediti Fua u 6. epizodi Dragon Ball Hero. Ljudi, zapratite me Instagram, tamo biljam svaki dan Dragon Ball činjenice i nešto novo vezano za Dragon Ball svet i za Dragon Ball Hero. I tamo radimo svaki dan, ljudi, ankete na storiju, tako da ljudi obavezno zapratite. I također, ljudi, se pridružite mom Discord serveru za zabavu, imate isto link u opisu, tako da ljudi možemo prići na ovu DB teoriju. Kao što ljudi znamo da se u 5. epizodi Dragon Ball Hero, znači tu se Goku borio protiv, kao Super Saiyan God protiv Kampera i izgubio protiv Kampera, koji je bio u emisiju u base formi. I tu su onda došli Zeno, Goku i Zeno Vegeta u Super Saiyan 4 formi i kako zove, i tu su bukvalno došli su da spasu Gokua. I tu su se spojili u Super Saiyan 4 Zeno Vegitoa. To smo ljudi isto radili DB teoriju. I tu su ljudi, oni se bavili protiv Kampera. Tu je trajalo ne znam minut, to trajalo ne znam nekoliko već trajalo. I onda su upotrebili Kamehameha talas i pobedili su Kampera. Ali se ljudi neka lopta kao nešto, bila neka lopta, tako nešto. Pre toga dok su oni došli, znači Fua laboratoriju su uništili oni. I sad zašto bi se Fu borio protiv njih, zato što Fu ne može gleda borbu u svojoj laboratoriji koju je on napravio. I tu su onda, kad nisu više bili Zeno Vegito, onda došao je Fu u Super Saiyan Demon formi. I tu su rekli Zeno, Goku i Zeno Vegeta da im to misija da mora da ga pobede, što je njihova misija da mora da ubiju Fua. I to je to, ljudi, tako da mislim da će mi pobediti Fua. Sad ko će pobediti Kamper, to će ljudi sudeći izaći taj video vezano za to Kampera. Da ljudi, ako sam svidio video, ostaje like i subscribe, mislim na sljedećeg klipu, velik pozdrav, do sljedećeg viđenja ljudi, puls.